الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم به أجمعين أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا من عبادك الصالحين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May umat Islam hadje na isa sa pagsarang sukul tebi si Allah tabaraka wa ta'ala iya na isab kitebi inurungan we ne napas diki duk sarta tiya kitebi pinania we Allah tabaraka wa ta'ala amban yene ipunne yene san isab kita bina umat Islam iya kita pinagkaswa-kaswa we Allah tabaraka wa ta'ala bisan samiyaan ka kita pinagkaswa we na si bagala atau kan si personal bisan ne samiyaan kita bihaplelaku ko itulay an pinania we ne yene amban yene ipun ne pinag duksarta sinanglit-sanglitan wene la isi hadarat memang kita bimolap hadarat Allah tabaraka wa ta'ala. So amban may umat Islam magsarang sukul kita bisi Allah tabaraka wa ta'ala sabab tabilang kita bi amban yene samiyaan ipun Allah tabaraka wa ta'ala yene ipun ne binantu-bantu wene si elew kiamat inena wene ashabul karam duksarta magsarang sukul kita bisi Allah tabaraka wa ta'ala pegge mapaket tu kita bi amban yene jambang-jambangan surga yene kue jambangan yene kue itu ini yene majalisul ilm yene pagtuntutan sin ilmu dan buah itu amban ini nanwe de yene samian sumting surga. So na umat Islam buada pun ne kue itu le kue ne samian tabisara kundasa kaamjumu makalene asal ek kahep mana-mana malan manusia di waktu kue itu le. Ek kamban manusia kue itu le hapaja samian pangadjang-ngadjang nen. Ek kamban manusia kue itu le hapaja samian panebok-nebok ne cellphone nen. Ek kasamian amban manusia kue itu le kemon ne hajage kukut-kukut ne. Duk ek karuisap amban kue itu le bisi samian nupas-nupas bibingka. Duk dek karuisap amban kue itu le bisi samian maedam. Buada pun siyai ga siyai lumamut yene amban yene pinania we Allah tabaraka wa ta'ala me inenan we ne ashabul karam. Yene me manusia minulia we Allah tabaraka wa ta'ala. Ne umat Islam daru itu niatan tu pangurungku kam. Pegge bang dalilan samiaan magtebahin bahu kumiaan makateba bahu kuwe de inurung paraka songsolon ne. Na saingge sa samiaan pangeddo kume kukutin. Saingge sa samiaan pangeddo ku iene panuhun kume tayumin me lesek-lesekin bang taman ilet na samiaan tahikin. So alhamdulillah me umat Islam dasa kam samiaan yene ngukut-ngukut atau akan mugut-mugut atau akan kekurangan bangtam taurungan ku yene usik ku kue itulay yene usik bisan sa diki-diki bangkaniaan nen samiaan bisan meken na diki-diki atau akan sidduy-sidduy tapuakon bang bu inin tunuwi bu epekta bisamian bu itanan nen metaman ilek asal tartan tu samian masih rumah kaesto in iya maudu song sinarasay ku kue ituhin ne umat Islam iene samian inenan we de katalew bang si bahasa Arab iene hatu samian inenan we de at-taqwa bang si bahasa Tagalog na hatu katakot na daroy niya samian ano ne pagbidaan ne importantehin ine na nuere takwa ine katalew.
sa question markin ine ente inenan katalew inin na umat Islam. Daran inin takalete wi puri si apa atuan. Daran inin takalete wi samiaan si me kaustaran tewi. Ustad tege bongot ne ke atalaga. Ustad tege kupia ke atalaga. Daran takalete wi in iye kalimat inin yene at-taqwa. Ine inenan takwa inin. Ine takwa inin bulumen itu bahasa te bang binahasa si kite ine katalew. Inenan katalewin. Ye kesamen katalewin bang kau kakita asu binalew samian. Ine ngonte ye samian ne behenen song mangeketin ien ke inenan katalewin. Nadumain me umat Islam. In katalewin bang si bahasa Arab. Pegeti aku getan tu tahu si menahu. Ineddo iye makudatun minal wikaya. Ineddo samian amban kalimat wikaya. Ine samian inenan wikayahin. In wikayahin bang si bahasa Arab. Atau akan si bahasa te. Yene samian taming. Na ine in tamingin. Ine samian in atau pagbembelin. In wikayahin. Hiya hifzu syai'in mimma yu'zihi wa yadurru. In iya samian wikayahin. Iye samian pagmatalano atau akan pangalapasno amban kemon makabinsana si kau duk kemon makamudarat si kau inenan wikayahin. Alhasil me umat Islam in iye katalewin asal-asanin ineddo iye amban taming ay maananin an yaj'al al-abdu bainahu wa baina sakhtillahi wa ghadabihi wa azabihi wa iqabihi wiqayah. Hatinen, yan ay samian hininangan weno atau akan hininangan wete atau akan hininangan weipunin. Yan ay antara ne duk antara yan ay samian duk antara yan ay muka Allah tabaraka wa ta'ala atau amaane atau akan adabne atau akan samian siksane hininangan wene samian dembelan atau akan taming supaya samian iye ge maka eddo yene azab Allah tabaraka wa ta'ala. In short mananen me umat Islam pero sa pantun iye samian yene me kenna sampia de ta'lamisan yaan bang betaran bang samian pasagaran nulu uge betaran nututup tantu epiu katan neong. Na in short maananen bang betaran nututup inenan wikayahin. Atinen tutup le inenan wikayahin ne umat Islam. Daan raw berung pabiu ko peek kami takehet samian yes metangan ne ko itulay. Ne kene song ubus. In iye samian inenan katalewin. Yene hinanganno samiaan yene dembelan ginhabaran nun amban yene samiaan makatalew-talew atau makabinasa si Allah tabaraka yene amban makabinasa yene azab Allah tabaraka wa ta'ala. Ine in katalewin me umat Islam. Geka am taurungan ku ta'rifan amban ye samiaan delaku tege kau pekuge kahagaddi. Atau akan gekam taurungan ku himungan bang ini tet asal-asal in katalewin. Kau pesamian geku kahagaddi pegeti asamian kulang in bongot kun. Sumagwanin aka-akahan ku kam. Amban yene bisara Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Katila Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bang ini samian in iye katalewin. Oke, painnya Abi Hurairah penambua manilau inin. Ine repainnya Abi Hurairah inenan katalew tu. Daran itu takaleku sumagwanen inenan katalewin. Mat taqwa ine painnya katalewin. Pain si Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hal masyaita ala tarikin fihi syauq. Ine pain Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Bakat kekeupain na lumengan dia tak tobahan. Atau akan bakat kekeusamian lumengan dia tak lalan. Yene maka kita keulai. Yene maka mudarat atau akan payum atau akan samian luhi.
atau akan tunggul bang si tebahanin ini bang kau pen Abi Hurairah bakas kau makalengan si tebahan tege tayuman atau akan bang silalanin bakas kau pa ini tapi bakas kau pa ini makalengan silalan ini tege tunggul pa ini manileu inin awe pa in Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an bang kau lumengan dia lain katayuman atau akan silalan tege tunggul ini pa ini hininang nun pa ini samian boy inin kuntu idza ra'aitu syauka ittaqaituhu wa ta'adtu anhu in bisara samian boy inin bisara samian pa ini bisara boy inin apabila ku samian maka anhu ini pa ini katalewin apabila kau samian lumengan dalam katayuman duk salta patala kau amban tayum le ien pa ini inenan katalewin amban sawawan inin ineddo ibn Mu'taz in iya katalewin in bisaranen khalid dhunuba sagiraha wa kabiraha fahuwa taqwa wasna kamasin fawqa ardi syauki yahzuru ma yara la tahkiranna sagiratan innal jibala minal hasa ay palakpas kau pa inne atau akan patala kau pa inne amban iene duse diki atau akan duse hadje ien pa inne inenan katalewin wasna kamasin fawqa ardi syauki yahdaru ma yara pania kau pa inne kau sa pantun alumengan iene sibula iene samian maka kite iene tunggul atau akan iene samian maka mudarat ubus pali iye la tahkiranna sagiratan innal jibala minal hasa dukda apa inne hamanun indusenon bisan diki esebun pa inne inpunuhin uunne ien maka ngahadje pania duwe amban batu diki hatinen induseten bisan samian sehingga dikinin bang magtatamba manamba samian ini ektanen kue sa pantun punulay pania duwe amban diki sabang nga ekta mania iye kue puno hadjenen atinen dakeo samian haman bisan dusenon diki ini katalewin ted eddo tabi amban disara si Ali radhiyallahu ta'ala an tabi sara si Ali radhiyallahu ta'ala anhu bang ini samian katalewin dan si Ali radhiyallahu ta'ala anhu ini pa inne katalewin at-taqwa hiyal amalu bit-tanzil wal khawfu minal jalil wal rida bil qalil wastidadul yaumil akhir ini pa si Ali radhiyallahu ta'ala anhu ini katalewin ini samian al-amalu bit-tanzil ini samian hinante ini samian pangandakan Qur'anin barsamian pain Qur'anin daka am ngalimutan sawebi sube samian patala ka amban limut dumen samian ispian di kemon majekok ne delen SBhin atau akan ispian di ka samian kemon ahama pasin ubus samian binaglimutan dumen sai me umat Islam dan buah amban ne katalew yene samian bang hinang no yene pangandaakan yene Allahu tabaraka wa ta'ala si kitabne bang pain Allahu tabaraka wa ta'ala dare kam samian mag-inuman makalango subay samian bisan pesa ingelek katanno dane kay samian ngaling me red horse lo dane kay samian ngaling yene me tumalo dane kay samian ngaling yene me kulakulo atara kay ambani ine samian panegesan we Allahu tabaraka wa ta'ala dan buai amban katalew apabila samian niat takaleno amban bisara Allahu tabaraka wa ta'ala duksata yene samian tinatbikan we nuruk patala kay amban yene kakahinang yene ira kinalian we Allahu tabaraka wa ta'ala
ien luyen penne inenan katalewin. Wal khawfu minal jalil. Duk iene samiaan katalewno si Allahu tabaraka wa ta'ala. Buadapun in katalew si Allahu tabaraka wa ta'ala dumain pain kwe katalew kwe panyata. Dumain. In katalew si Allahu tabaraka wa ta'ala dumain pain kwe katalew no si manusia. Tege bang katalew no si kuntarano suwa keo patala si iye amban iye. Sabang katalew no bang kau tege katalew keo si Allahu tabaraka wa ta'ala suga keo samiaan patapit si iye. Warrida bil qalil. Yene samiaan ge keo gangut atau akan magrida keo ine-ine pinangurung wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Salidu samiaan hadjediki pinangurung nerediki sitauhin magrida keo ge ke samiaan magdangut. Bisan sa samiaan magkakan keo iye samiaan putu duk yene yauk ne asin. Dumin samiaan magpepa keo atau tindak no pe andanon samiaan. Bang iene kulang may auk nun atau akan bang tawagdak auk nun o pesamen tibag murug kaldero ini andanon da keo gangut iene pinangurong way Allah subhanahu wa ta'ala salidu ekkadiki pinangurong way Allah tabaraka wa ta'ala bisan samian kulang auk nun bisan tibang kalkinakan nun bisan samian kusein lauk nun da keo ne umat Islam da keo samiaan gangut bangge keo gangut ine-ine pinangurung wa Allahu tabaraka wa ta'ala dan buah inin-inenan noere amban ne katalew wal istidadu liyaumil akhir yene samiaan pagredino apabila manusia intege katalew si Allahu tabaraka wa ta'ala inin samiaan dan buah amban iene katalew yene reidino ginhawa barannon bangkau samiaan song dia papihanno. Buadapun na umat Islam manusiain kita si Saudi inin atau akan kami si Syria inin atau akan si United States of America iyo magkalagihan at kita before kita bipiyo samiaan silahat dan buah lahat asal magkalagihan kita bisamiaan madukme passport tebi. Bangkaniaan nen samiaan mabayat kau magtarabaho, nursing kau saman piu kau hapsauri, geheps kau samiaan sa piu kapangaplay hapsauri iyo magtugsuk kadya diretso mangganya katatasan no. Gehep kau sa piu samiaan, pagua amban niya ni lahat dari Pilipin apabila niya passport no. Gehep kau samiaan gumua sa piu may hap London, sa piu hap may US, sa piu saman hap United, hap New Zealand. Kau tapania piu si medahat iyo apabila samiaan bangga niya katakatasan no. Na ine hininangon bang kau song piu haplahat dambua pisi lahat pisi rambua subay samiaan istidi kau atau akan ready kau amban kemon samiaan kalagihan no pa song papiu no samin haplahat dambua lu. Bang kau samiaan song haksauri atau akan song piu samiaan magtambal mea mag-ano samin magberut me impen. Magkalagihan at kau may pais, pangeddoan, pamedut no samiaan, iyan ay may impenaale. Atau akan magpiyo kau may nersingin song samiaan ng malaa, subay na duk samiaan, duk iyan ay tugsuk mo si may bolsano, pege samiaan, subay kau mag-ready bang niya song ilingan no. Nabuadapon may umat Islam, in ilingan tabi song kita bimole at hadarat Allahu tabaraka wa ta'ala, dumain pain kalagihan ten ni passport. Dumain pain kalagihanten di kakatasan me nursing. Bang kita rimole at hadarat Allahu tabaraka wa ta'ala, gay pain kalagihan mong kalunin kakatasan nursing atau kakatasan engineer. Gay pain kalagihan mong kalunin kakatasan iya sa men ine level nun deta bulak dunya. Sumagwanen ine samiaan kalagihanen ine samiaan ammarte taabot kita mole at hadarat Allahu tabaraka wa ta'ala. Buadapun bangkeu piu si pagbonaan kalagihan nun sanen binoanon me kanyon atau me LPG atau me englina atau me orok sirambo
Sumagwanan na umat Islam, bangkel mole at hadarat Allahu tabaraka wa ta'ala, dumain pain sa amyan kalagihan nun iyan pistul atawa kandobo. Pegge bangkel mole at hadarat Allahu ta'ala, gayne pain takayano tinimbak mong kalunin. Bangkel mole at hadarat Allahu tabaraka wa ta'ala, gay pain takayano ngakal mong kalunin. Bangkel mole at hadarat Allahu tabaraka wa ta'ala, gay pain takayano nuntuk mong kalunin. Bangkel mole at hadarat Allahu tabaraka wa ta'ala, gay pain takayano yene samyan ningkasan yene azab Allahu tabaraka wa ta'alain. Malaingkan nen ine makalapas kauin bangkel mole at hadarat Allahu tabaraka wa ta'ala, na yene lutuno song ne song masong binoon mapiling. Iyan na umat Islam wal istidadu li yaumil akhir. Iyan ay samiyan subay keu ready. Iyan ay si song ilengan no song mapiyu-iyu. Buadapun na umat Islam, gay paniya katalewin man si manusia apabila kulang in pamarat sayanin. Serundi, katalewin si manusia getet paretag dia tadakan ne apabila samian kulang pamarat sayane si Allahu tabaraka wa ta'ala. Payamanum bibe, wey ente manusia intinale bangpinya tilag aka-aka bampira. Wey ente manusia intinale si panyata. Wey ente tinale manusia intine asubinale. Manusiain apabila samian imagine in panyatain kome kakung samian hadja impennen atau akan kome uyak bungulan samian me impennen imagine atau akan ina samian patat taklangane inoles taingene samian niya pihane inday kubang ine na bang samian imagine no bang sai bantukin panyatain na tantu-tantu nenet ne umat Islam gay het keu iu tumuli dalam kelawan lu lo keu samian mikil-mikil lo keu samian mikil-mikil kerehitan iene apabila samian imagine nu in bantuk panyatain bang imagine nu in bampirain samian painuk sainin hadjihan in iye sa ini hadjian impennen ko hadjian takuung atau akan hadjian ini impennen ko uyak bungulan. Tantu-tantu nenet ne umat Islam get keu kasandal ne piu dalam lindem lu kerehitan keu samen ko keu takeke. Sumagwanen ine katayo si Allahu tabaraka wa bang ente inimagin wa adapun inya bampirainin guni-guni du hadjainin gainin bella. Sumagwanen hangkan gana tantu katalew yene manusiain si Allahu tabaraka wa ta'ala sabab nendambu amban mei kakulangan siya si pamarat saya si Allahu tabaraka wa ta'ala sabab kurang imagination den yene si mustakbali atau akan si sinongde banget ne umat Islam imagine di bangsa inge samian in iya azab Allahu tabaraka wa ta'ala bangsa inge bantuk mong kalunin bangsa inge adje kukunen bangsa inge basag tukunen bangsa takakawe mong kaluninin tartantu het me umat Islam gayet kami bisan makagayet bisan kisi banget imagine bi samian magparasaya kan sabden na parasaya si Allahu tabaraka wa ta'ala imagine di samian salampung-lampung nepain pag-adat si elew kiamat yene samian tinatawampaan keu bale ebbut tinatawampaan keu bale ebbut suk sa tamuka samian ini utek nun hawa panas nen tartantu het ne umat Islam asal tinalew het kita bisi Allahu tabaraka wa ta'ala buadapun in manusiain kurang pamarat sayane si Allahu tabaraka wa ta'ala bangsa niyan hafad ja paglodjenun apabila ta imagine no ini azab Allah ta'alahin apabila samian ta eseb no in mungkalunin pitumpu asta dinoone samian tukulin lukbang makatukul pitumpu asta keu palelek pada lembula buhafad ja paglodjenun gewisan keu samen kerehitan in kaulay kulang te samian pamarat sayanun bang dalilan ini siputin kulang te siput pamarat sayanun ini samian katalew si Allahu tabaraka wa ta'alain depende si pagkahagat si manusia bang manusiain magkahagat weniya het mungkalun nagat-nagat iya dalam bulak iyo
tantu-tantunen het ne umat Islam, asal tantu-tantunen kerehitan het manusiain, kehet bisan tumuli, kehet hak pamanganen, kehet hak panginumnen, kehet hapin pamaedagnen, apabila samen ta imagine, ihati niya mungkalong kwe pasine bantuknen, ihati niya samen mungkalong ko adjaine tukulnen, yene ngagat-ngagat iye delembula, banghet ini badin we manusiain, niya ngagat-ngagat iye, apabila saan niya andahulaka iye deta bulak-lumnya, apabila saan niya ande ngayon ang pangandakan Allah Ta'ala, tatukul iye, tantu-tantunen et manusia yume umat Islam, tantu-tantunen et asal gay tumuli. Sumagwanen manusia kwe ituhin, neke hadda gay tumuli, bang nesep silasa. Bang nesamian gay magtek silasa, na iyo nesamen gay tumuli magligiran. Mag-imagine, bang antag na sila sa atas tinawagan, sumagwanen, ente bang samyan, bang imagine, bang tu, bang gane lu, sila sa kwe kam samyan, yene suseine, ente iye samyan, bang imagine di yene si sinong debilu, niya mong kalong ngagad-ngagad kita dalam kubul, gebisan kita bihalin. Ente manusia indewisan halin apabila yene samen inimagine wene yene ebbut song pamakan Allah tabaraka wa ta'ala siyehin amban sababani me umat Islam bang pania keuge kerehitan si yene si lahat song sinong tutu apabila keu samian ge kerehitan yene si lahatan bakesan song pangisian kaulu tantu-tantunen in kaulu kulang pesanian siput tamarat sayanun atinen lost trete. Nasubay kita rin magkalagian hinagi. Amban sababani me umat Islam, fa'in Allahu tabaraka wa ta'ala dalam Quran ni mahmulia, pada a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sibistara Allahu tabaraka wa ta'ala inin, gailinganan wene okew toto, atau okew nuruddin, atau okew me kamausian iyan. Gailinganan wa Allahu tabaraka wa ta'ala dan buha kampara buha tawa oka amme si ikuka. Sa sila ilinganan wa Allahu tabaraka wa ta'alain, gailinganan wene oka amme sama, atau oka amme tausuk, atau oka amme milikan. Sa ine bisara Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Oka amme kemon magparat saya. Magpaparat saya, magkakahagat si Allahu tabaraka wa ta'ala. Salidu milikan, salidu iyakan, salidu tausuk, salidu sama, salidu Thailand, salidu medengges, salidu ine-ine bangsane, ilinganan wa Allahu tabaraka wa ta'ala apabila ia magparat saya. Ina bisara Allahu tabaraka wa ta'alain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ay kami mania pamarat sayane atau akan mania pagkatahagan ni si Allah tabaraka wa ta'ala ittaqullah pania bekam samian magmatalew si Allah tabaraka wa ta'ala pania bekam tege katalew si Allah tabaraka wa ta'ala ine sunu samian bisarane inin haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pania bekeu tege kataleu si Allahu tabaraka wa ta'ala. Yene sampurna kataleu si Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pania keu saben na te kataleu si Allahu tabaraka wa ta'ala. Dumen kataleu lokal-lokal. Dumen kataleu samian. Kue pinisuk kisuk-kisuk niyan. Dumen samian. Kue kata lewian ko bek makposon yun may kahada semen may kahada magpokak-pokak bang baitu pangulan in kata lewin suwe isti dilu sikaw wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dukdare kampen Allah tabaraka wa ta'ala magpapatay bang dumain kam si pagkamuslim. Ini maksudnya ayat Allah tabaraka wa ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ira kita gay magpapate mang dumain kita dialem magpagka-muslim hatinen me umat Islam peggeek ke ira kita Allah tabaraka wa ta'ala peggeko kita bisamian taabut tubag si pagseppugan tebi ko kita bisamian taabut tubag si panginuman tebi tuba ko kita bisamian taabut tubag ine samian si pag
ko kitebi ka tabut tubag samian si pagsyabuhan tebi, ko kitebi samian tabut tubag si pagliisan tebi, ko kitebi samian tabut tubag intag-intag samian importantein, bang kitebi tabut tubag dialem kitebi iene samian kataleo Allahu tabaraka wa ta'ala. Wada pun mangmatay manusia duk poel-poel ne samian atau duk tuba-tuba ne saben nanen in kamatay dan buah manusia yu dumen yu dialem kamatay iye ne samian dumen yu amban kataleo amban Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma ay tinalo beke Rasul sallallahu alaihi wasallam anytime, anywhere, all the time, all the place. Tinalo beke Rasul sallallahu alaihi wasallam antag-antag paluhan no, bisan kayo si United States of America, bisan kayo samian si Pakistan, bisan kayo si Jordan, bisan kayo samian si New Zealand, bisan kayo samian si Saudi, bisan kayo si Madina, tinalo kayo si Allah subhanahu wa ta'ala tegebang patek kain kamatein, bisan kayo hinabunong nguput-nguput, bisan kayo si Syria, bisan kayo si Basilan, bisan kayo si New Zealand, bisan kayo si Thailand, bisan kayo si Ratan si Jet Li, apabila tek kain kamatein, asal gani pahogtang kayo may umat Islam. Wada pun bang pahogtangin manusiain, si pagmasiatan, mole kayo sa amin at hadarat Allah tabaraka wa ta'ala, dukiye sa amin masiat, iyan paluhan no. In short na umat Islam, angkan kita biirat tubag, gwe Allah utla kita bitapaniya tubag, iyan si pagmasiatan si Allah tabaraka wa ta'ala, tegge pinabo kita bihap iyan Allah ta'ala, dukiye kakahinang terinin. Bangkau tahu tubag samian, si pagmasiatan no, more kayo kapadarat Allah ta'ala rukmasiat mo yo. In short, bangkau mati si pagletpasan, more kayo kapadarat Allah ta'ala rukmanatad no. Bangkau tahu tubag samian, si pagwebkaman ruklasano, more kayo kapadarat Allah ta'ala rukwebkam no rukmaos no. Bangkau tahu tubag samian, yene si pakarehan music, more kayo kapadarat Allah tabaraka wa ta'ala ruk headset no. Bangkau samian tahu tubag, si pagchatan no, busirasa, bugabu, takaleno na inbalangin, gawisan kayo ng bayan, mole kayo apadarat Allah ta'ala, duk N95 no, mole kayo apadarat Allah ta'ala, duk samian simen no, mole kayo apadarat Allah tabaraka wa ta'ala, duk yene samian binobuo no. Bang kayo tabut tubag samian, si pagsetpugan no, mole kayo apadarat Allah tabaraka wa ta'ala, duk inket manok no. Bang kayo tabut tubag samian, si pagsyabuhan no, tantu-tantunen mole kayo hadarat Allah ta'ala duk poel-poel no. Buada pun gana pain lai hanggut no syabu, hinanggut nun lai narka jahannam me umat Islam, angkan ne pain Allah tabaraka wa ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Da ka magpapate, yene samian, si dialem, yene pagmasiatan Allah tabaraka wa ta'ala, ben si Ibn Katsir, man asa ala shay'in mata alay, wa man mata alay bu'isa alay. Sine-sine pen yene si Ibn Katsir rahimahullah, sine-sine pa ine elum si kakahinang iyan, elum si pagsyabuhan, elum si pagsetpugan, elum samen si pagbilyaran, elum sanyan si pagmasyatan si Allah tabaraka wa ta'ala, maasi iya tinatubag wa Allah tabaraka wa ta'ala si kakahinang na yan. Waman mata alay bu'isa alay, lukbag niya tabut tubag si kakahinang na yan, mole iya padarat Allah tabaraka wa ta'ala duk kakahinang na yan. Pangkaw matay samian hinaburong ngalis-ngalis, mole kaw padarat Allah ta'ala ruplisan mo samian naksiyan kau. Pangkaw samian makasabot tasabot mo Allah ta'ala. Pangkaw samian tabut tubag samian, si pamaeddagan no, masiw kaw samian mole padarat Allah ta'ala. Binista samian bangyaro kay katalew no. Angkan na inin lumaksud yene samian, maksudnya di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt, ay tinareo bekam anytime, anywhere, all the time, all the place, tinareo kam si Allah tabaraka wa ta'ala, si kemon oras, duk si kemon lugar, tinareo ka si Allah ta'ala, bisan kayo hinabong ngiki-ngiki, tinareo ka si Allah ta'ala, bisan kayo hinabong ngukung-ngukung dan kasilas, tinareo ka si Allah ta'ala, bisan kayo hinabong magbarak, tinareo ka si Allah ta'ala, bisan kayo hinabu samian ngurerete, hinayo kayo si Allah ta'ala, bisan kayo samian, hinabuno samian, lumengan-lumengan, hinayo kayo si Allah ta'ala, tigiat ko kayo may kasite samian laylantik telek, hinayo kayo si Allah ta'ala,
Buadapun apabila kau bang kau tabut mati, ini si kakahinang yan, mole kau pay napadarat Allah Ta'ala. O yu paji anak, bang kita tabut mati, iya sama si paghinangan sa paji anak didingka, asal tantu-tantunan mole kita padarat Allah Ta'ala didingkate. Asal diningkainin, manin sayin, kemon samian de tabulat dunya ini, kaya dubibingka putu, kemon samian saret, batu ini, kemon samian tarik nuduk takiteno, mole kewa pada Allah Ta'ala naksian kawinin kemon, amban sa babani na umat Islam, bang niya samian lai maglabi, kam sa samian yene mutukanne, bang niya samian sumubo, kam sa makbasanne, kwene samian tabisarakun, kue na samian tadi sarakun, in mapasalehin kue ru kita samian magkakanluku. Na magkakanlukuin katauhan biruisan numen kue pagkakan didingka, gana tolang-tolang ne. Bang mangan didingka, asal bisan peloroy no sampai iya samian, sampai dawenen, asal tartantu keu samian, asal rumasi. Sumagwanen bang luku kakan no samian, tolang nen, asal tantu makasia-sia kau yuk, ge ketawa jinokto samian, bang may pasangan nito tapatang kendong. So, ang bansababan ini, may nekusikaan lukma, kung upayin kamapan, bang niya ay tadi saraku, haplas nekesamian, eddo, umbihadain mahapin, makukusikam, ang bandiyaw, ang bandetis pariata, ko, from head to foot, atau from foot to head, may nekusikam, makukusikam, from foot to head, tamo balik ko, wa may nekusikam, wa kulu kauli hada, wa astagfirullah, walhamdulillahi rabbil alamin.